米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O PTR ita tu kawas o sakari hatai no orib。我们的信心使我们得平安。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在给他阿米拉亚布的苏尔努卡瓦斯，姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡比杜古萨法阿茨方，希瓦古萨法阿杜西尔，苏尔萨，把苏尔萨基耶斯对亚担当。Ka lumuwas udiri UPTR isu tu kawas ko sa kaasah isu和您的saan。路加福音第17章第19节说，于是耶稣对他说：“起来，去吧，你的信心治好了你。” Sa di kakao za ay bisa kakinih ko ulah no kawas。Ami paorib to pulong no ihkalay atam lao. Nikaw rira, lingan o sualinay ko falo jo. Ami tier to kawas atam lao, pakatinako to mikumi no kawas. 上主的慈爱没有分别，他拯救全人类，但唯有忠心信靠主的人，能够体会上主的恩典。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau maujur isu ko lengan a wawa ji Yes Kristo, ami paorib to pulong no ihkalay atam lao. Nanay pakifalucuan ako ko kinafalahay to orib a ulah ni Yes Kristo. Amararil ami pacakat to kansya no falucu。主啊，你赐下独生子耶稣基督拯救世人，愿我谨记耶稣基督牺牲的爱，时时献上感恩的心。Pakai ni i tatamaanay a ngangan nutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。